Danas osjećam duboko poštovanje što je ovaj skup povod da za 1240 boraca iz Sombora, heroja Srbije i onih koji su ostali iza njih da čuvaju uspomene na prerano izgubljene živote, uručim posebna nacionalna priznanja boračke spomenice. Boračka legitimacija je mnogo više od kartice pogodnosti. Ona je način prepoznavanja po časti, hrabrosti i duhu. Grad Sombor će nastaviti da radi na unapređenju položaja ratnih vojnih invalida i boraca kroz razne mere koje sprovodimo već godinama. U poslednje 3 godine udvostručili smo iznos sredstava u budžetu grada koji se izdvaja za projekte udruženja iz boračko-invalidske zaštite. Korisnici ove zaštite svrstavaju se u prioritetne grupe pacijenata, imaju pravo na različite besplatne kulturne sadržaje, rekreaciju, popuste pri plaćanju komunalnih usluga, besplatan parking u 3. zoni. A na osnovu gradske odluke o socijalnoj zaštiti omogućili smo da se za decu iz porodica korisnika boračke zaštite nabave udžbenici, školski pribor, novogodišnji paketići. U nadi da ćemo kao i do sada biti i prijatelji i partneri i zajedničkim snagama učiniti da Sombor bude još bolje mesto za život, ja vam se još jednom najsrdačnije zahvaljujem. Želim vam svako dobro, a pre svega mir, dobro zdravlje i ljubav u vašim porodicama. Da nam živi naša otadžbina Srbija i naš grad Sombor.